dobavu, naravno, građe u samu tvornicu. Jednako tako išla je do ciglane i koja se također opet nalazila u tom krugu na jednom kraju. I cigla koja se tu proizvodila se transportirala po tom prostoru, po tom naselju i služila je naravno kao građevinski materijal za izgradnju i zato mi danas, prolazeći kroz Đurđenovac, zapravo imamo gotovo jednu jedinstvenu sliku arhitekture građene ciglom, fasadnom opekom, koja daje jedan crveni karakterističan ton cijelom naselju. Ja te molim, ako bi mogli prošetati pa da mi to pokažeš na licu mjesta. Dakako, ja mislim prošetati gdje možemo vidjeti i rekonstruirati te neke poteze i događanja koja su tu bila, ali jednako tako i razgovarati, jer povijest Đurđenovca je još uvijek sačuvana u sjećanju ljudi koji su ovdje se rodili, živjeli, još ima živih koji imaju vrlo živu memoriju i mogu nam ispričati sjajne stvari o tome kako se zapravo taj život i taj uzajamno pomaganje između tvornice i naselja, kako se to odvijalo nekad. Gospođo Kristek, vi ste prije 83 godine rođeni u Đurđenovcu. Tu ste odrasli, radili ste ovdje, pa mi se sad nalazimo u toj najstarijoj jezgri Đurđenovca. Recite nam, što je tu nekad bilo? Tu je bila na ovome uglu šuma do nogostupa, a zgrada, u zgradi je bila trgovina na samom uglu. Trgovina je ona trgovina, to je bila mješovite robe. Tu je bilo svakakvih sitnih artikala što je radnik trebao. A kraj te trgovine je bila gostiona. Kraj gostione je bila činovnička menza. A iz te menze se odmah išlo u kasino, gdje je bio bilijar, gdje su za vreme ručka, posle ručka igrali neki bilijar, neki je čito, neki je svirao glasovir, tako da im prođe 2 sata pauze, da ne moraju ići u svoj stan. Koliko je bilo radno vreme, od kad do kad? Bilo je u početku od 6 do 12 i od 1 do 7. To je 12 sati je bilo za jednu dnevnicu. 12 sati rada? 12 sati rada. Tek 1919. godine se snizilo radno vreme na 8-satno radno vreme. Ali i onda se dvokratno radilo. Radilo se od 8 do 12 i od 1 do 5. Činovnici su radili od 2 do 6. Ta najstarija jezgra, a ova niska gradnja flankirana sa bočnih strana jednokatnicama daje jedan posebni ambijentalni karakter tom cijelome trgu, jer treba zamisliti da je tu bila i tržnica ispred. Sama zgrada je građena na kanatnom sistemu sa gređem i ispunjena ciglama. Također je i susjedna zgrada ureda, koju pridržavaju sa prednjih i začelne strane visoki ovi drveni stupovi u paru, na koje je oslonjena dosta jedna široka nadstrešnica. Treba još zamisliti da su ranije bile na visini prvog kata iz drveta učinjeni balkoni. Uopće ta gradnja sa drvenim elementima, gređa i sa balkonima, zatim nadkrivenim terasama, je dosta karakteristična za to prvo razdoblje. Zanimljivo je ovdje posebno vidjeti zgradu koja je bila prvi objekt stanovanja upravitelja tvornice. Ona niti po svojoj gradnji, niti po svojem općem volumenu, gabaritu ne nadilazi ostale, ali da bi joj se naglasio jedan reprezentativni karakter, ona je ukrašena s vanjske strane sa profiliranim vijencem uzdužnim koje pridržavaju lezene, užljebljene i time se cijelom tom objektu izvana daje jedan reprezentativni ugođaj. A saznali smo da ste vi imali i prvi baterijski radioaparat ovdje u Đurđenovcu. Jesmo. Moj muž je
Moj muž se volio baviti radiofonijom, znate. Da? I on je priličan, neću kazati veliki stručnjak, ali priličan stručnjak je bio za radiofoniju. On je čak i gradio radio aparate. I šta vam je onda napravio aparat? On je i meni napravio aparat, on se više puta sjeo navečer u 8-9 sati, već posle večeri i tako. Kad je vreme spavanja, kaže, idi ti samo spavat, a ja ću sjest pa ću napraviti jedan radioaparat. On je taj radioaparat, kako je sjeo ujutro, u 2 sata završio. Peđa, mi smo pred starom pilanom. Reci mi, ta zgrada, koju vrijednost zapravo za nas povjesničare umjetnosti danas ima? To je zgrada jedan od najljepših reprezentanata te industrijske arhitekture koju mi zatičemo danas u Đurđenovcu. Ona je vrlo dekorativno obrađena igrom elemenata koji su izvučeni reljefno u cigli i ploha koje su žbukane. Mi vidimo da svaki ovdje prozorski otvor je uokviren sa tim izvučenim doprozornicima, klupčicama, navojima u obliku luka, rađenim od cigle. Zatim zapažamo gore vijenac kojeg podupiru poput konzola izvučeni elementi opet od cigle. Zatim imamo ovdje zabat završni, palezene koje završavaju poput nekih kapitela sa onim pravokutnim ukladama i elementima završnim koje stvaraju zajedno jednu vrlo razvedenu, vrlo dekorativnu plastičku igru na tim 3 fasadama. Na toj bočnoj, recimo, što je još zanimljivo, ispod gornjih prozora imamo kao imitaciju balustrada opet u cigli izvučenih plastičnih elemenata. Pa zapravo bi trebalo cijelu zgradu na neki način konzervirati. Dakako, i vrlo je utješno da se o njoj razmišlja kao o jednoj zgradi koja će biti izvan funkcije tvornice, koja bi bila kao jedan muzejski objekt u kom će se sačuvati stroj kojeg ćemo upravo vidjeti. Tu smo kod jednog starog stroja. Kakav je to stroj? Kad je on nastao? I kako je on uopće radio? To je pogonski stroj koji je postavljen ovdje 1901. godine. Ovaj stroj koji se okreće, okretao se 75 okretaja u minuti, on je 550 konjskih snaga, on je okretao ovaj zamašnjak. Zamašnjak je 5 metara i on svojim okretajem i prenos preko ovih užadi je na ovu konopnicu. Sa te konopnice išla transmisija koja je opet dalje pronosila energiju u samu pilanu. Morao bi vam reći da smo mi prvo mjesto koje je imalo električnu rasvjetu u Slavoniji. To je bilo 1891. godine. Mi želimo i Društvo energetičara Slavonije i Baranje nam je sugeriralo neka ovaj stroj konzerviramo i neka ga ostavimo za buduća pokoljenja da se vidi kakav je nekad bio glavni pogonski stroj kombinata Đurđenovac. Kako se tad živjelo? Naše mjesto u ono vrijeme je bilo jedno zatvoreno mjesto. Hoću reći zatvoreno u tom smislu jer je bilo ono ograđeno sa jednom visokom ogradom, 2,5 metra, hrastovom jakom ogradom. Radnik je imao besplatan stan, imao je svjetlo, imao je ogrjev, imao je svaki svoju baštu i proizvodili su uglavnom ono je najnužnije što treba jednoj tvorničkoj obitelji. Čula sam da su tu svojedobno po mjestu išli činovnici, odnosno jedan da je bio zadužen, pa da je popisivao sve što ne valja po kućama i onda bi se to poslije na račun tvornice repariralo. To je bio, mi smo ga zvali Hausmeister. To je bio čovjek kojega je firma, koji je imao samo tu zadaću da obilazi sve nastambe i svaka žena ako je imala neku primjedbu da je rekla ne znam da je pokvaren svinjac, da joj ne znam bilo kakav popravak na zgradi ili na ogradi, on je
kasnije odmah došao sa jednom ekipom radnika, to je dovodio u red. 1924. godine smo već imali kino. Ali čim je bio i u Zagrebu ton kino, već nakon par mjeseci smo i mi dobili aparaturu, jer firma je ipak vodila računa da o standardu tih ljudi koji su tu živjeli. Nalazimo se ispred Tanine. To je najveći kompleks tvornički u Đurđenovcu i to je objekt koji je nastao i iza 1918. nakon što je izgorila stara Tanina i tu je se odvijala ta najveća proizvodnja tanina u Europi. Sam objekt je komponiran od nekoliko zgrada koje svojim visinom, svojim volumenom jedna drugu nadrastaju do onog završnog tornja i sve to zajedno kao jedan kompleks djeluje poput dvorca industrijskog, poput jednoga burga sa dekoriranim plohama, zidnim i sa tim superponiranjem različitih volumena pojedinih objekata tog kompleksa. Tu se ističe i vertikala dimnjaka koja je uopće karakteristična sa ostalim dimnjacima kao vertikalne osovine i koje iz daleka najavljuju tu aglomeraciju tvornice i naselja Đurđenovca. Vi ste radili tu nekad u Tanini, ne? Jesam. I vi također. Nešto sam čula malo o vama, pa ako bi htjeli da mi ispričate nešto o Tanini, recimo kako se radilo u njoj. Vi ste, ako se ne varam, radili u Kacama. Radio sam u Kacama, radio sam i na Ribežu. Ja sam 27. počeo raditi u Tanini. Koliko ste dugo radili? Radio sam 27. sam radio na Ribežu, radio sam na Tavanu, a od 33. do 62. sam radio u Kacama. Tako puno? Da, a od 62. sam penzionisan. Recite, a dobro, kako se radilo u tim Kacama? Šta se uopće tamo radilo u njima? Šta to znači raditi? Hoćete znati ispražnjenje kaca? Na ispražnjenju kaca sam ja bio, to vam mogu reći. Ja sam radio onda kad je kaca gotovo je na ispražnjenju kaca. Ja sam ono što je ostalo trešće, znate. U samoj kaci? Da, u samoj kaci što je ostalo, ja sam to ispražnjivao. Čekajte, to je moralo biti strašno vruće u toj kaci. Ja sam dva put sam mjerio. Prvi put kad sam mjerio, nisam sam ja bilo na setrojice, bilo je 94 stepena u trešću. Drugi put kad sam mjerio, bilo je 92. I kako na tom ste stajali? Na tom stajao. A sok, čorba... Ne vada bos? Ne, kažu vam. Sok, čorba koja je izvučena, ona je 120 stepeni bila jaka. Ali ona je išla dalje. Tu sam imao drvene klompe, imao sam krpu od vreće i gol. Goli ste radili? Da. Sada imao sam kolac, kaca je duboka 4 metra. I koliko zapremnina imala? 3 metra je bila u okrugu ovako. U promjeru? Da, i nešto više od 3 metra. A dubine je bila 4 metra. 6000 kila je stalo trešća. 6 tona. Koliko? To ste jedan dan radili to ispražnjenje? Dve kace su norme za jednoga čovjeka ispražnjenja. U 8 sati? U 8 sati. Ali ja sam čula da ste vi više toga. Ja sam i po 4 ispražnjivo, to zna on, to ne volim o sebi govoriti, ali eto, kad je bio pritisak vazduha, bilo je tako, kad je van bilo veći pritisak, kad se mutilo vreme, onda je bilo najteže izbaciti kace. Zraka nije bilo, znate. Nije svaki čovjek mogao to raditi. Da vam pravo kažem da je svaki čovjek mogao to raditi, onda mi ne bi tamo radili, nas bi već odavno otpustili, jer mi smo uvijek tražili povišicu, mi smo štrajkovali. Ne preko sindikata sami. Sami kačari ste? Sami kačari smo mi išli, ja sam išao, tu je Šebek stanov upravitelj, tu je zgradi. Mi smo išli i mi smo mogli dati, mi smo kazali, ako sutra ne dobijem povišicu, sutra smena od 6 sati ujutro ne dolazi na posao. I šta? On je rekao, ja moram javiti centrali u Zagreb, ja to sam ne mogu. Vi javite, napravite kako znate, a mi nećemo raditi ako nema povišenja. A on šta će, onda nam je rekao, pa dobili smo povišicu, uvijek sam dali 2-3 dinara gore. Čula sam da se tanin upotrebljavao kao lijek, da su ga radnici pili kao lijek. Apsolutno, hvala.
To je bilo nešto super, ali samo za stomak. Samo za stomak? Samo za stomak. Jedno 15 dana sam ležao u bolnici, ništa mi nije pomogla. I rekao sam mom kolegi nek mi donese malo tanina. I kad sam to popio, normalno da je stvar bila rešena, i rekao sam doktoru. Ja sam ozdravio, pustite me kući, kaže, pa nemoguće. Doneo sam mu lek, pa kažem šta je to. Veli, a gdje to ima, molim vas, dajte mi taj lijek. Mi se sad nalazimo u radničkoj koloniji. To je jedan niz radničkih stanova koji su, ove koje momentalno gledamo, najmlađeg datuma nastanka. One su nastale negdje iza Prvog svjetskog rata. A to je, znači, to je poslije Taninske kolonije, poslije one na Jelisavac? To je poslije, da, i mi možemo ovdje pratiti nekoliko tipova tih radničkih naselja, od prvih Jelisavac, Bukvi, koje su nastale uz prugu i gdje su bile kuće posve drvene, sa drvenim gređem, daskama ispunama od zemlje, pa zatim do Taninske četvrti gdje imamo kanatni sistem sa gređem ispunama od cigle, pa zatim ovdje gdje imamo posve zidanice sa ciglom i koje su prizemnice, ono što smo ranije malo vidjeli, i ove koje su sa mansardama, takozvani dupli stanovi, oni su to tako nazivali jer imaju i gore po jednu sobu. I to je dosta karakteristično za Đurđenovac, daje jednu dosta karakterističnu sliku, upravo taj tip mansarda i naravno opet ta fasadna opeka koja svojim crvenilom daje jedan cjeloviti ugođaj. Ljudi tu žive, iako treba reći naravno da ti stanovi, pogotovo oni najraniji, nisu komfortni, da oni često puta su vrlo neudobni i dosta ruševni. Mislim da bi trebalo možda posvetiti pažnje posebno ovima koji su najreprezentativniji u tom tipologiji toj radničkih naselja, da se održavaju i adaptiraju na način koji će biti prilagođen suvremenom stanovanju. Mislim da je to moguće i da bi to sačuvalo jedan karakteristični ambijentalni ugođaj cijelog tog naselja, a i sačuvalo bi onaj povijesni aspekt materijalnog ostatka te naše rane industrializacije i povezanosti naselja sa industrijskom arhitekturom. Meni bako puno pričalo o tome kako se tu nekad živjelo i zabavljalo i kako ste se veselili. Veselili smo se, jer smo mladi bili i samo troje smo se trebali skupiti, pjesma je orila. I gdje je to bilo, to je tako svejedno. Lokali javni nisu bili, plesovi su se održavali po privatnim kućama, a ne masovno, jer stanovi su bili oskudni, ne, soba, kuhinja. Ko je stao u kuhinji, ko nije stao, pa pred kuhinjom, ali plesalo se. Nedeljom smo obično izlete aranžirali, ne? Tu je Sušinama bila gostiona jedna, tamo se sviralo, tamo se skupilo društvo, u dvorištu, samo u dvorištu, i tamo smo plesali. Onda veće izlete se organiziralo za Marijental, Gornja Motičina, Donja Motičina. Tvornički vlak, taj koji je klade prevažao, tamo su klupe, montirali neke daske i svi smo tamo sjedili. Taj vlak nas je ujutro odvezao i poslije podne došlo po nas. I tamo se plesalo, isto pjevalo, netko na harmoniku svirao, sad kad nije bilo druge glazbe. To vi tu glazbu ne razumijete, svileni papir na češalj metni, pa svira, i mi smo i na to plesali. I to je bilo. A u kazalište kad ste išli, i sa vas je vozio tvornički vlak? Ne, u kazalište možeš ići samo državnim vlakom. I tako nam se pružila prilika da se upoznamo sa operama. Ne, mi smo bili jako mladi, gdje bi inače, što znam, Traviatu ili Madame Butterfly i sve to vidjeli ili čuli. U sklopu zgrada
koje su bile namijenjene nešto luksuznijem stanovanju činovnika, uprave i direktora tvornice, nalazimo prvenstveno činovnički dom kao jednu zgradu namijenjenu samostalnim činovnicima i to je jedan objekt koji je vrlo karakterističan po svom volumenu, po visokom krovištu mansardnom i kao takav on vuče svoje porijeklo od barokne reprezentativne stambene arhitekture. On je nažalost u dosta trošnom stanju, međutim nadam se da će se on ipak popraviti, jer to bi bila velika šteta da takav objekt propadne, jer on ima nesumnjive svoje arhitektonske vrijednosti arhitekture 3. decenije. U nastavku činovničkog doma nalazimo još dvije vile reprezentativnog karaktera. Posebno vila direktora je vrlo razvedena u volumenu sa povišenim tornjem, sa altanama i sa erkerima, a dok vila Švertasek je karakteristična po svojim dekorativnim elementima secesijskog tipa, više rađenih u geometrijskim oblicima, ali jedan lijep primjer secesije. Ova krasna secesijska zgrada pred kojom mi ovako lijepo sjedimo, je to vila Monina Uškosa? Da, to je najreprezentativniji objekt stambene arhitekture u Đurđenovcu. I ona je ujedno jedan od najreprezentativnijih objekata stila secesije koje ja uopće poznajem u formi ovakvog jednog ladanjskog tipa arhitekture. Ona je doista, kad se gleda sa jednim općim ugođajem, romantičarski koncipirana. Vidiš, gotovo svaki prozor je drugačije oblikovan i tu se popravlja upravo krovište, a kako smo čuli, namjera je da se cijeli objekt renovira i da se prilagodi jednoj funkciji zatvorenijeg tipa za samu tvornicu, što mislim da u svakom slučaju više odgovara takvom doista reprezentativnom objektu. Mi smo sad zapravo vidjeli ovu staru radničku koloniju. A je li ovo nova kolonija? To je novi dio Đurđenovca, na periferiji? Je, eto, na rubu starog naselja nastaje nova radnička kolonija, odnosno novo naselje, nove ulice su probijene na mjestu gdje su nekad bili vrtovi. I naravno, kad gledamo ovaj red, ovaj način urednog održavanja zelenila, kad gledamo nove materijale, onda staro naselje gubi bitku u toj usporedbi. Međutim, mislim da to staro naselje ipak treba sačuvati u određenoj mjeri, jer ono je povijest ne samo Đurđenovca, ona je povijest industrijalizacije u nas. Đurđenovac je i danas značajan industrijski kombinat i naselje koje je neposredno vezano za tu industriju. Ali smo u ovoj emisiji bili okrenuti prošlosti koja ilustrira pionirske korake industrijalizacije i time Đurđenovac postaje specifičan dio naše kulturne baštine. Mnoge vidove te prošlosti treba će još istražiti i vrednovati, a dakako treba će i mnogo razumijevanja za očuvanje tih povijesnih i arhitektonskih vrijednosti, jer samo sačuvane imaju šansu da nam šire horizonte budućnosti.